Terkerek-kerek Siti Hawa. Ya ampun, berembe-rembe kesolehan dengan mama, berembe-rembe kepacu dengan mama, munah nina dia rayu dia ini nyala. Serius ke Pak? Berembe-rembe kepacu dengan mama, berembe-rembe kesolah, munah senina jari rayu rempin dia. Ini doang kalah. Tahu paling cekat dengan rayu dengan ini tuh lasah juga sangalah-ngalah. Apa nih kakak? Kemelet karan si gelang senuh kesolah denganku ambliana kebeane kakak aneh tekere terayu si senina lemah munah bau tekere di atas ranjangnya ya tanda mama wah kalah ngangkut nambang niki muluik kancing dalam ngentut sekeh tu ai selapu ada di palang di batur si amun entut dia arang nani selesai kakan jagung mau ngentut bih ribut tu dalam kiri sen dinarak milik gemes ngaku amupaan si kandik belet kandik ladung dandun dia gemes akhirnya cekat akal kernet senu ongkos wah arak demang ngongkos nih arak deman ngongkos masih kurang nih badek jasa ngentut nu ya di ngongkos nih gain wah kaku ngentut tuh si takut lalu nanti ketawa di ngongkos badek jasa ngentut baru nu badek ini deman ngongkos gain wah ke ngongkos aku ngentut baru lah wah ngongkos ngaku njari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelah nih Bu? Masih mere ngaji? Sampai jam 2? Sanggup di pulau bareng tiang ngebang jengkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadratan mukarramin dani para alim, para ulama yang sama-sama tiang ulun sami kita muliakan, wabil khusus sahibul majlis dani sanadah ahinal kiram dani al-Ustaz Ahmad Jumaili hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, amin. Mudah-mudahan segala hajat pekayunan beliau, mudah-mudahan kelancaran dan pemurah sida-sida Allah, amin. Mudah-mudahan beliau tekican sugih lagu tiang berjudul, amin ya rabbal. Sanak tiang dani Al-Mukarram Tuan Guru Haji Anwar Farizi, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, segala pekayunan beliau mudah-mudahan terlancaran dan pemurah sarana sida Allah. Mudah-mudahan beliau tijan izin berjangkep malik lagu tiang berjudul. Ada yang darah jarak lagu nggih. Masya Allah, kedaman dengan pengajian beliau ibu nggih. Demen tenang idam dengan pengajian beliau. Masya Allah, alhamdulillah.
Oh, okay. Tedok-tedok dah. Ini bercerita bapak sama ni je. Kabarnya sa nyoting niki bapak sama nu tadah je foto. Aran nu bareh dia datang balik. Anu moya ibu ngene man. Aya bahasa dekat kedai milu ngaji, ada narak live, ada narak siaran langsung ataupun YouTube tetap kebuya bahasa. Bahaya barang ni. Lagu insyaAllah ibu Ticang tijin ketiang merari malik lagu telu syarat. Sak pertama boya sak lebih enges ketimbang aku ni. Ia penak ni nangan. Sak kedua boya ang sak lebih sabar ketimbang aku, apalagi dia ni nangan. Sak ketelu antih kemati julu. Ada tanda tuan guru syarat sak ketelu niki. Arwah tak pemedak racun tikus rul. Sak pertama sila yang barang-barang bersyukur kepada sida Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tiang pelunggom sami wajib bersyukur isi lisan, wajib bersyukur si pegawean, wajib bersyukur si hati keyakinan. Lagu sesempurna-sempurna cara tak bersyukur tiang pelunggom sami tasak tica nikmat sida-sida Allah, termasuk nikmat peragaan, nikmat awak, nikmat selapu pengambu perasa, pendengah, penglihatan. Selapu niki cara tak bersyukur sak sempurna, cara tak bersyukur sak solat, yakni sembahyang sak 5 waktu. Nah yang pun tiang pelunggom sami kembet sembahyang 5 waktu sejelu semalam. Sembahyang subuh 2 rakaat, sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang asar 4 rakaat, maghrib telu, isya telu. Sedia kadem seluruh sah. Ia tanda pedengah harah. Lama mak monang tenduk baru jadi pedengah, wah jelas. Berarti cerdas. Sembahyang isya 4 rakaat. Nah niki tiang makin nak bahas lagu searan putun jangan putun bagian dia aram paling murid paling bengkis marak dengan tiang pelunggom sami lalu tundang pesta, lalu tundang prasmanan, lamun paling julum datang begak rezeki saya masih luik adai. Lagu engkah coba-coba ya datang paling murid je. Bih. Masya Allah, paling murid datang makan boyak li prasmanan atau dengan prasmanan agi nasi niki. Wah satin garing sepenunjuk. Gerupuk gari telu lembah. Serebuk nuah baun korek-korek. Wasalaku apa lebih maka makan sedok balinjangan alhamdulillah ara ida pengerudi maka makan tae bulaos iya ruan paling dengan lalu berasap lalu berlima sempat paling julun datang beli-beli mau nampak nila pasal belik-belik kiper munia paling muri datang milu berasap maka entai kepait kebonjol kebonang muni kepait kebonjol sisa oh ya makin dia niki sisa putu baru wah belu gati Masya Allah tican penunggong tiang keyakinan tauhid tekrisa tiang pelunggom sami berembe keimanan tipat desida Allah. Lagu Senin teman tiang sampeang masalah sembayang kembet sembayang subuh 2 rakaat, kembet sembayang zuhur 4 rakaat, kembet sembayang asar 4 rakaat, maghrib telu, isya 4 niki arak sejarah. Dawak yang barang-barang berselawat nggih.
Mudah-mudahan berkah solawat niki ada taek ambun sengeh mangkin. Ambun sesengeh niki selaku penjaga langit, selaku penghuni langit beketua. Ya Allah apa meriak lalu kemeres ambun sengeh. Sak meni lalu kemai ambun apa jak meni lalu ambun penghuni-penghuni langit niki. Oh ternyata ambun umat pelungguh biar Rasul, ambun tiang pelungguh sami di majelis niki nyingkeun semangat, nyingkeun bareng, nyingkeun geuning baca sholawat. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin bibillah bina sampan si kayu jati manuk tukul arasa perina bina amal gati-gati dalam kubur tak terima. Salatullah salamullah ala taha lillah, salatullah salamullah ala yasin bidillah sila gama semeton jari pada genem lumbar ngaji engkah repot si boya tipi adet mola jelosa muri engkah repot si boya di tipi. Hadirin sani jamaah dirahmati Allah. Nah ia cara tiang penunggu sami yang bersyukur kepada sida Allah, karena tiang penunggu sami tican sida Allah awak sempurna, awak solah, pendengah solah, penyeremin solah, pengerau solah, peruni solah. Mau makin kembe naya ponara taparan arang sembayang subuh. Sehingga le awak tiang pelunggum sami niki arak 5 panca indra. Arak 5 indra tiang pelunggum sami tebin sida Allah kelebihan jari manusia, maka ia pun kewajiban sembayang 5 waktu sejelo semah. Sehingga le dalam diri pelunggum tiang sami niki 5 panca indra. Apa kena indra itu? Oh nendek satu deket balik menuaran indra dia.
Jama-jama. Sak pertama be teparan aran indra. Arak teparan aran indra pridap. Arak teparan aran indah meraba. Napi si ngidap ime. Tahun didap alus, tahun didap kasar. Gelas niki berbeda pan? Halus. Duren berbeda pan? Kasar. Tahun berbeda pan be kasar be halus. Ia indra pertama satican sida-sida Allah. Tahun berbeda embe kasar, embe halus, embe solak, embe kasar. Lamun tidak sehalus penggitah nidap meloneng mulus hidapan. Lamun susu kaleng pak halus apa kasar? Susu kaleng atau jual lo. Astagfirullah. Ara hidapan halus apa kasar? Halus. Tahun berbeda lebih kasar lebih halus isi peraba indra peraba idap pengidap dua idap kasar kerja halus ia pun wajibang sembahyang subuh 2 rakaat no akan tutulinangan tahun tidak 2 kasar dait alus. Nah ia pun kewajiban sembahyang subuh 2 rakaat. Ia pun basen dengan toa lain betok sembahyang senu tadi lima. Ndik napa lima tahun bapak maksud dengan toa sak lain sak mengaji-ngaji linsir lain sembahyang subuh senu lima tahun idap alus kanjeka kasar. Saya pertama kali sembahyang subuh. Pertama kali awwalu man shalla subha Adam alaihi salatu wassalam. Sak pertama kali sembahyang subuh Nabi Adam. Nah ia cara sambung tiang pelugum sami kanca Nabi Adam nenek moyang tiang pelugum sami gawe sembahyang subuh 2. Iya ampun Nabi Adam Abul Basar. Ia nenek moyang tiang pelugum sami sak pertama kali gawe sak teparan aran sembahyang subuh. Kan mau tahun sejarah Nabi Adam tercerita. Berbe sejarah Nabi Adam lahir nyingkeun satepetun elek sopok gunung teparan aran gunung niki puncak Adam mun teparan. Lamun dek buka le anu niki le Google terbuka di HP boyak kena puncak Adam. Penggita, le puncak Adam niki ya tahun tepat terik Nabi Adam. Bahkan menurut ahli sejarah tiang pelungum sami Islam ahli sejarah ya sasampun keliling dunia, elek gunung puncak Adam niki arak konon naik sangat simbelik. Bekas naik Nabi Adam sak pertama kali dapat tunjuk bumi. Muk pelik ibu. Pira kebelik Nabi Adam niki kan paling tinggi. Ketinggi Nabi Adam sampai 60 sampai 70 haste. Petang dasa 7 meter kurang lebih. Tendu lulun nyir penganjang. Mau berembia kebelik naik. Mau nak kutang-kutang cerenane jadi semangi layak li umat Nabi Adam. Sila. Nah jika satepatul elek gunung puncak Adam niki waktu tepetun niki jam 3 malam. Wah, yeun tengah malam nyikan petang dadat. Napi bahasa pelunggung petang dadat. Petang dindeng. Petang dindeng. Tu lau ja petang dadat. Iya ton tepetun mau beliau mesak-mesak. Mau Siti Hawa jatuh ton tepeteri ni lek jedah. Iya pun lek jedah senu enges-enges dengan mancung-mancung ero. Coba le Lombok tu nak dapat tun Siti Hawa je badek tanah enges-enges batur Lombok. Lagu nyata nyala batur Lombok kana pesek-pesek. Jepeng-jepeng doang irung. Lagu ya suku
syukuri. Wah ya ruan pai jen desida Allah. Nah nyike satepatun beliau dalam keadaan sepi nimit, nyike patang dadan beliau sedih. Beliau berdoa istighfar kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya, bahasa beliau akhir muncul supuk cahaya. Penggitan supuk cahaya muncemoh beli. Ani arak ruang cahaya ti. Datang ruang cahaya, maka muncul cahaya seno pecah. Ia tempapun bahasa dengan doa lain teparan aran pajar kazib. Kazib. Pada mana? Pajar sak bohong, pajar sak ajak. Mundurung cemoh beliau. Ngone-ngone sa Malik, muncul Malik cahaya terang. Mun cemoh lalu beliau, ia sak terkena aran pajar sodik. Pajar sak tetu. Mu cemoh lalu beliau entah sak datang cahaya, cemoh lalu entah sak tenang sak petang, ia pun sembayang 2 rakaat. Ia sejarah sembayang subuh. Berarti tiang peluang sami tak syukur makin sambung kaca Nabi Adam cari kesyukuran tebing nikmat peraba nikmat berida sembayang subuh dendek lupa 2 rakaat. Ini sembayang subuh di jam 7 kembing sembayang subuh jam 7 ketungkulan sin bekapo. Nah iya sejarah Nabi Adam pertama kali ngawet sembahyang subuh Nabi Adam. Kan Nabi Adam ni ke rapat di surga, ni ke sarai di surga, tapi nggih Nabi Adam niki wah tebing segala nikmat. Apa sak milik Nabi Adam tu dalam silahkan. Lagu asake manik nenek kah bae rapat jok lulus senu. Niki salah Nabi Adam. Hilaf Nabi Adam. Mu akhir tegoda Nabi Adam, dia bau tegoda si setan. Ya ampun, setan niki Bapak Ibu itu bukan nama. Setan itu adalah sifat. Apa kena setan? Setanmu berasal dari kata satona. Apa arti satona? Bahuda. Apa arti bahuda? Jauh. Berarti dengan saya jauh elek nenek, dia boleh gawe perintah nenek, ya setan. Yo, kanggo nih, kena dengan setan, kanggo. Mau jauh rapat dipati perintah nenek, setan, engkah kena menurut ampesen. Masalah hukum, kanggo nato lagu engkah yunin tu bapak. Oh iya, di sembahyang, setan dia melai, oh tampesen, jam sanyak. Masalah hukum kanggo nato ndik kang. Iya pun dengan saya jauh dari sifat nenek, dengan saya jauh dari perintah nenek, kan setan senu terdiri dari jin dan manusia. Mun tegude Azazil larang tu dalam surga like setan senu. Azazil niki beduin murid, beduin anak buah teparan aran iblis. Iblis niki beduin anak buah aran setan. Saya dari anak buahan dengan saya milih gawe perintah nenek, iya anak buah iblis. Mun tegoda Nabi Adam, dem bau tegoda Nabi Adam. Coba senina lain Siti Hawa. Terkerek-kerek Siti Hawa. Iya ampun, berembe-rembe kesolehan dengan mama, berembe-rembe kepacu dengan mama, munah nina dia rayu dia ini nyala. Serius ke Pak? Berembe-rembe kepacu dengan mama, berembe-rembe kesolah, munah seninen jari rayu rempin jak. Ini doang kalah. Tahu paling cekat dengan rayu dengan ini tuh lasah juga sangalah-ngalah. Apa nih kakak kemelet karan si gelang senu kesolah denganku. Ambliangan aneh kakak aneh tekere terayu si seninen lemah munah bau tekere di atas ranjangnya. Ia tanda mama wah kalah. Oh, melet cincin hari gelak melet. Akhir narak kepeng tertitip.
nu juluk kadu nu. Ngone-ngone malik siri penok dan mampu nyaur korupsi terpenjara hasil senina. Ia pun tergoda Siti Hawa, ia pun tergoda Nabi Adam lewat senina. Sai berembe-rembe ke solah, berembe-rembe ke bagus, mumbek tahu saring rayuan senina nyala. Nya akhir mun tergoda bau Siti Hawa, mun sermin si Nabi Adam, mun dongak lulu niki satu paranaran buah holdi sen. Nah, pertama kali saya berdongak penentang beliau. Pertama kali saya melirik nyermin adalah penentang wajah beliau. Ia pun lamun tuduk peluang tiang pertama kali terbesok saya nggak muan Nabi Adam, penentang Nabi Adam paling julun salah lain lipat besida Allah. Ia pun besok iya nani kena lalu. Itu besok-besok muan tajak tersifat pun terlayak ke besok muan. Aneh iya wah ni. Iya pun besok muan. Sengak Nabi Adam pertama nyala muan wajah penentang nyingke sak dongak lulus sajarah sak parang aran pohon mun lalu lampak alu bawang sebinian. Demen wah lampak niki nain milu nyalak jok nenek salah rapat larangan nenek. Iya pun mau muduk besok nain. Arah dengan besok gue tenuduk. Istinja arah dulu. Iya ampun besok naim. Saya ingat Nabi Adam cokor naim. Ni kesalampak lalu petok buat holdi seno. Iya nyala melanggar jok nenek naim. Iya ampun besok ni tu. Kembali besok ima. Dia menah datang atau mun peto. Ni si iman beliau dengan beliau. Nah iman niki nyala. Saya ingat petok buat holdi seno. Iya ampun besok ima namun tutup. Mau kenyingkan siapa tok niki terik daun nanti pak ulu tipak bulu ya kok musab kepala li udu ya beto mau tiana kitab karangan Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani seorang ulama tiap pelum sami di Indonesia. Aparan kita kan Sulamul Munajat sarah daripada Safinatus Shalah. Lamun li anah lain nuni niki apa kewajiban sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang subuh 2 rakaat berawal ilik Nabi Adam. Ia pun besok ulum teterik si daun. Ia asal dia belum sami wudu. Ia pun mentuduk segala ruan dosa searah ilik wajah, segala ruan dosa searah ilik mual, wan sermin si penentang, wan ucap si biwi, wan ambuk si erau, wan gawek si wajah. Nikat saudu niki bih gugur hancur dosa bandut. Alhamdulillah. Ini uduk pokok sebeketek-ketek. Nyikat sagawe besok iman. Apa wah demak sima, apa wah jempot, wah gawe dosa banda sima. Iya langan tetesan-tetesan air sabaru langan gugur hancur dosa. Paham ibu? Iya oleh sembahyang subuh oleh saya. Oleh Nabi ada. Sak kedua 2 nentah dan bau sampai maghrib. Bareh telanjut tu muntung bila bareh enggak sasa. Muntung bila. Sakedua sembahyang zuhur. Niki cara tak sempurna diri bersyukur jok nenek. Munah sembahyang salima waktu mud gawe insyaallah selamat bersyukur pak. Lagu ini engas-engas doa dan cara sembahyang. Gagah doa lagu dia cara sembahyang. Marak bahasan beliau sabar. Ya pun hari-hari ketia ni sama si dedare-dedare memboyak semama nu boyak mama sak jaga sembahyang. Kembien perintah jok nenek doang wasangetan jaga apalagi side lemak saja di sini. Lagu lamun arak dengan mama ganteng doa memboyak. Ngesen doa memboyak sembahyang semilih-milih. Papan milih angan ton sembahyang papan nanti dan ngemas.
perintah nenek juang din tahu jaga, apalagi kamu lemak rumah pada temiliki. Konsisten. Makanya tiap belum sami adik-adikku, anak-anakku kanggo kadang-kadang muto agaku. Boyak mamu sak jaga sembah. Ini dia bau terjauh angga panza marabasan beliau baru mobil woi digamak uninina. Dia akan bawa kaku ni jaga aja bayang kiri kanan. Niki bersih tegunting kiri kanan. Bayang coklat kuning. Makan-makan kindar merbotek dulu. Mau jari sejauh apa anza? Dari sejauh mobil Zes. Zes sana. Anino kapal apa? Yes. Oh iya menantu ketuluk daka-dakaan merenggotek dulu. Masih sadu kena menantu. Aneh sa buka copong, aneh sa biasa-biasa mu supra jauh ciketer seno. Arwah tak suruh oleh dia wah dikanggok dia nak tahu impan anak, dia nak tahu beng anak kedap. Yunin mentuak nani. Yunin dengan tuak nani kembit mun pita sugih do. Lagu sembayang din tahu jaga mu apa lagi anak jari nak tahu terjaga de malah. Nggih. Mbe sembayang zuhur. Sembayang zuhur entak jam 12. Sembayang zuhur 4 rakaat. Sai kembit kewajiban sembahyang zuhur 4 rakaat. Oh iya tan papu kala iya non tak menurut. Sembahyang zuhur 4 era. Tahu ambu sak julu, tahu ambu sak muri, tahu ambu sak lempek kiri kan tahu itu ambun. Misal lara ambun dengan goreng empak. Ya Allah. Tuh ambun. Dan mungkin tuh ambun mutu terlai. Ia pun nikmat indra pengambu niki tahun tambu sak kiri kanan julu muri kewajiban sembahyang 4 rakaat zuhur. Paham ibu? Ia pun arak sembahyang zuhur 4 rakaat adik sempurna dan bersyukur elek nikmat indra pengambu sak tican sida-sida Allah. Batur ngentut tuh muri tak masih ini datang lengan muri. Tahu tetap posisi sangat tertenung. Hotel nabu datang. Sida ngentut dia. Ndek kuah. Amu pandi godoh hangat dengan masang aku. Muka penter dia seke arak nikel di dalam keri. Cara laik keri atau truk apa rasi dengan engkel-engkel lo ngangkut-ngangkut nambang niki. Muluik kancing dalam ngentut seke itu. Ay selapu ada di palang di batur si amun itu dia. Arang nani selesai kakan jagung. Mengentut beh ribut tu dalam kiri sen. Dinarak milik gemes ngaku. Amu pan si kandik belet kandik ladung dandun dia gemes. Mu akhiran cekat akal kernet seno. Ongkos. Wah. Arak demang ngongkos ni. Arak demang ngongkos masih kurang ni. Badek jasa ngentut nu ya de ngongkos ni. Gain wah kaku ngentut tu. Si takut lalu nak ketawa de ngongkos. Badek jasa ngentut baru nu badek ni demang ngongkos. Gain wah ngongkos aku ngentut baru lah wah ngongkos. Ngaku jari. Penter akal keren. Yang berkewajiban sembahyang 4 rakaat zuhur niki karena nikmat indra pengambu tiang belum sami tahu beda ambu kiri kanan embelek datang arah sak memang ya tan ambu. Sai pertama kali sembahyang zuhur. Pertama kali sembahyang zuhur bahasa kitab niki Sulamul Munajat sarah daripada sunnah nabiarah Safinatus Shalah lamun i'anah lain. Ndek kena sak napiaran ibarat kedua niki ja lamun le Sulamul Munajat niki bahasa Imam An-Nawawi ja pertama kali yang sembahyang zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Nah iya cara tiang belum sami sambungan makin cara iya pengadik-adik si Nabi Ibrahim sembahyang zuhur 4. Pertama kali gawe sembahyang zuhur Nabi Ibrahim kembin pertama kali pirang gawean laik nyutu saya sembelih biji Nabi Ismail kan demenagoro kedegenti si domba degenti si bembek Musa aran dengan toa sangat tantak perangan anak mau beliau syukur lalu satican nikmat sedih sida Allah syukur lalu satican hilang kesedihan telang sedih kebin telang sedih tergenti dengan si domba syukur lalu sak tebing nikmat syukur lalu sak telang penyusah syukur lalu sak tebing napiaran niki tergenti si domba syukur lalu sak untung domba si tergenti mau roh muandin Nabi Ismail tegorok kan bau roh lagu bembek tegorok mau luik kancing syukur sampat syukur mau nikmat syukur sak hilang kesedihan syukur sak tegenti bijen si domba syukur sak mau roh iya pun sembahyang zuhur 4 rakaat itu tahun sejarah sembahyang zuhur saya pertama kali nona Nabi Ibrahim syukur pelungguh tiang makin cara tak sempurna syukur ili indra saktican sida-sida Allah di selapu awak tiang pelungguh sami maka tunaikan gawe sembahyang zuhur sampai asar maghrib isi subuh lentak kebalik lemak malik sampun niki dari kantor tiang Bapak Ibu kurang lebihnya yang penting tiang pelungguh sami jaga sembahyang sak 5 waktu nggih jaga saya nak pertama kali ya teh hisab pertama kali mak ketuan lemak lek jelo kiamat seno adalah bagaimana salatmu ina berembe sembahyang Bapak berembe sembahyang ina selapu tiap belum sami yang tempuh masing-masing di pengadilan Allah hari berembe sembahyang sida enggak jialasan nah wam sembahyang hari santri wam sembahyang ndik sembahyang ustaz ningkang kehe melih belum periksa ya aku terus enggak nalasan arak waktu wajib kadaan dakam tina Allahu akbar ngabang zuhur makin Allahu akbar nampi bae men ya aneh kembeinaan sembayang wahra zuhur nu bare juluk kari sekarung oh ya ngampi leleh deman milih sembayang si nampi masih beli waktu nane sabang zuhur tian kakak iya pajak kena ne bare juluk kari segede ini nen nampi ngoyak mau makan cerit tunin sugul palang merah tahu kenapa palang merah? Wah dahe kamu mau para jadi mama ya kocet-kocet nane wahe tibu keheran ketika lain jadi beli masih lima mau nane kocet-kocet bitimu enak apa-apa siri akhir zaman siri benyek-benyek nih siri kocet-kocet masih retes kocet-kocet yang mau kodek-kodek merari nani kodek-kodek merari dan yang tamat SMP merari mau makan-makan merari dia mantau meriah dia mantau kelak pelalah dia mantau pihak pelecing mau begitik begarang kecesemahan maka-makan betian sugul-sugul nanak mau masak kodak beginan masak kodak ina anoda amak noda anak masak kodak anak kentole anak kenboki ya masa kodak lupa sugul tamun senunggu ternyata dia mau sembahyang zuhur akibat lalai maka status sembahyang zuhur wajib diqada kembali karena lalai sak kedua beton kewajiban kada nyingkesa dengan jamaah bini arun bersih wandak tamu asar atun jenik manasar bersih lain mak lawan kebe mandian sekali-kali kabot
Lamun bi maghrib sekali-kali ane tok bersih. Padahal ande nak mandi, ande nak bersih mau sembahyang asar, waktu asar bi kepenok masih. Lagu karena nabot, karena lali, padahal wa suci wangkan sugul daan. Darah. Engkah sugul daan. Maka wajib mandi selama ndeman mandi dengan senoli bawon dunia ataupun nyikan junub mundek langsung mandi no ina. Mun nyika dia memangkah bebosi ke semamak mana? Mandi langsung tak. Payun doang hadin subuh. Memang jangan bahaya, dek salah. Lagu bapak ibu dunia sak ketempati si dengar sampai si junub nyurak bekuih. Masih kotor soal Pak. Nyampo daruan mandi, saya nggak mau taruh mandi, seger terbalik. Ini mau ronde berikutnya, bareng. Duduk sini yang paha. Oh, kena gina-gina sama si genen. Mulai memilih sembahyang, memilih mandi, mubarak sekali-kali unin maghrib, lolos sembahyang asar. Dan mau sembahyang asar gara-gara depan mandi. Bangun sekalian maghrib, maka status sembahyang asar wajib dikada. Lamun dikada dan nyala, nyala. Mau searan dosa dengan gawe suki tinggal sembahyang adik-adikku nih, dan dek repot siapa ya? Dan dek repot si video call, baru mau sembahyang. Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Saya ngadik sembahyang sekali, maka wajib dengan senu tekadeang dengan kafirnya tu. Niki tafsiran hadis niki napi kena dua ulama tafsir. Sak pertama kafir lamun remehang sembayang. Aja pak sembayang sujud-sujud lelah. Ya pak manungki-nungki lelah. Oh ini je langsung kafir tobengan. Lagu lamun masih lali karena abot, karena malas, karena lelah, karena bareh julu. Oh ini jande sampai kepada kafir bahasa sebagian ulama lagu pasek. Pasek pada doang di pelai pada dan dosa banda sampun niki dengan katur yang kurang lebihnya hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa tartafiasih wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.